Ka Office Deputy Commissioner Ribhoi, ka Umling CNRD bat ka Green Tech Foundation, kila penlong ya ka jingelang padba pan hikai ya kinong Shnong jong ka than Byrnihat. Halor ka jing koridor jong ka jing khu jing suba na ka banta ka jing kot jing khia jong ki padba. Hakani ka jingelang layatai sanibha halor ka jing jur ka jing the bat jing brat jabo jaban ha shilenter ki surok hakani ka than. Kani ka jing jabo kalawanra ya ka than Byrnihat kum ka than ba Jakhlia tam ha Meghalaya. Kani ka nam kalapin Sngewsih ikinong yalam Shnong haki Shnong ki baker saudong ya ka Byrnihat. Hakani ka jingelang padba ladon lang kiri Rangbah abat kilong kumi ki Sngewsih hadu kata-kata ya ka nam jong kani ka than. Kini kiri perkhat ki kentop ya uba Eric Kelvin Dekar BDO Umling Block ka kong Dr. Bashida Masar ka balawan kum ka nongkran bakongsan ba H. Bansiudor Nonglang Chairman Green Tech Foundation upa em Ken CM Raj Marwet bat arphongut ki noyalam Shnong na ki Shnong kani ka than ki Samla pulie bat ki khana school. Hakani ka jingelang la menjur da baro ki bor Shnong ban ya trailang da ka wei ka buit ka bor ban penlong ya ki Shnong kani ka than ki ba khuit ba suba na ka benta ka bit ka biang ka bha ka miat bat ka jingkot jingkhia jong ki padba. Uba Bansiudor ulaong ka Green Tech Foundation kan sa penlong ya ki program penkhut Shnong ha baro arpho teli ki Shnong hakini ki benai banwan. Layakran ru halor ka jingkhu jing suba jong ka leer ringman siem bat ka umbam umdi haki Shnong ki ba hakani ka than ki balasha penjabo da ki karkhana babun jan. Ulakan tu ya ki nong yalam Shnong ban teli lang ka wei ka buit ka bor rengkat ka jing snok ti lang ki Samla pule ki khana school bat ki long kmi na ki Shnong ki baker saudong ya ka Byrnihat ban le khuit le suba. Solid waste management, information, education and communication. Byrnihat kami berpercaya di kami mungkin akan yang district administration akan yang berabrak. Orang yang kata cikgu juga ini Shnong beri ini bentuk apa ini Shnong. So just for the information of the students that are here, today's inaugural session is for the inauguration of the solid waste management awareness campaign that we have initiated from the district administration, from the carried out implemented by the block office and which is executed by the able and very responsible hands of Green Tech Foundation. So as a symbolic gesture to officially open this program under the National Clean Air Program, I the Block Development Officer of Umling CNRD Block hereby declare and also inaugurate the Solid Waste Management IBC and Capacity Building Program here in Byrnihat Circle, which consists of 20 villages. A great deal of planning, a great deal of execution, and a great deal of responsibility that is taken not only by the district administration, not only by the block office, but also by each and every member of the 20 villages that fall under Byrnihat circle, which unfortunately has been infamously tagged as one of the most polluted, not only in the state, not only in the country, but also in the world. So today marks the beginning of change. Change not only for me and for you, but for the future that is to come. So ngakarpat ya baro yaki Rangbah abadon hangni mentakas ngi nadu ipaim ilingdo I president jongka senjuk ki Rangbah Shnong hani Byrnihat circle ki Rangbah Shnong secretary Shnong badon burob hangni subha banya trailang batngi nakaliang ka district administration banginyo panpenpoy hakata kasenjam bade banwara ya ka jingko jing suba hangni Shnong Byrnihat jongi di kumbalaong I president jong ka Green Tech Foundation bangila ya trailang nadu bastang jong kaninga project siya bangat ang asyukwa ay jing kublay ya na marba nadu bastang jong kaninga project nakaliang jong bat nakaliang jong ka division jong ilayarap yung hakanika banpoy hadu kanika thong tangba ngimpat gut hangni ngidnang sedang. Thank you very much yaka Green Tech Foundation Iba Nonglang, very able responsible president of the foundation.
Atau nilai orang beli bergaya mereka solid waste management IEC yang dapat dibeli. Milikan kelak baru sekatan nilai kerja yang harus mencapai contoh pernikahan. Nilai yang IEC yang akan disusun spesial. Nilai juga lawan rakyat projek yang pernikahan. Nilai yang terblok bila IEC ini terlihat melakukan projek ini. Mentang pasang orang sangi kata Indonesia Shnong, Indonesia Barat, dia dan Humi ini. Balik di kuapan keren bertempau datang ke Shillong kita Khuborjylla projek Rangbah. Midon kam tanda jika sama. Kamtam kini di Shnong, ibadon akan di area yang Byrnihat. Midon kam tanda jika sama. Beri batu projek kalau insaskan batu kliman ni video dan burung ini orang insan putih kita tinggi baik insai kita di dosbin possibility egois but insan konstruktor lagu kata kawis itu bisa ini wah video kecil terilang na bentai ini di Shnong ibadon apa jom kabar ni sampai ni ketujuh nomor 4 kali yang Greenland Foundation ni kersan hai dari projek nomor 2 kali lagi projek kata ni keren yang izin jabo Commission page di Byrnihat lebih ini sama kali kersan kalau kebaik ia akan institusi kalau kebaik ia akan belum makin kurang ataupun job ia akan projek ini itu di Sapoi Bandung hari ini apa di Shillong di dalam apa jom Byrnihat sartin lalu undor dan ini di di Shillong di bawah menjaga telur tinggal pak kecil terpak dalam kabar di Soka semua untuk layu kasih napo kaumnya pulang semua hasil jalan Iseng sama, iseng kami bawa Indonesia Shnong ni kedua pasal sesi kerana ini atau jenis keren atau jenis betul dia akan projek maka kami akan mengin syariah yang boleh. Lalu ni kuat pakar Byrnihat joni kan ayo kertan ayo kertan baju apa pertai ni dalam kami.